tikang tak ada pentingan, tikang paling ganteng langesa alam tunyang azam semanis Asik. tikang tak ada pentingan, tikang paling ganteng nangesa alam tunyang azam seganteng tika tak ada pentingan, azam seganteng tika tak ada pentingan nangesa alam tunyang azam seganteng tika tak ada pentingan, azam seganteng Motor sekarang keluarga besar Bapak telah diberikan paling ganteng nangesa alam tunyang azam seganteng tika tak ada pentingan, tika tak ada pentingan, tika paling ganteng nangesa alam tunyang azam seganteng tika tak ada pentingan, azam seganteng tika tak ada pentingan, tika paling ganteng nangesa alam tunyang pun azam lebat pusana bulan sengabas pinjam pemesap teh bulan jebungan lebur pakulina lebur sopan santuna pun azam lebat pusana bulan sengabas pinjam pemesap teh bulan jebungan lebur pakulina lebur sopan santuna muka salamatan dunia dan akhirat, muka salamatan dunia dan akhirat di anak soleh kami tidak oleh azam seganteng tika tak ada pentingan, azam seganteng tika tak ada pentingan, tika paling ganteng dan esa alam dunia azam seganteng tika tak ada pentingan, azam seganteng tika tak ada pentingan, tika paling ganteng dan esa alam dunia motor azam lebat pusana bulan sengabas bila pemisam ate bulan jebungan lebur bakulina
kak dito tuan rumah mati bungana awal kumpul tantare tanah kalau seneng adu malam makan awal kumpul benereng kak dito tuan rumah mati bungana awal kumpul tantare tanah Bibir Mustafa وبلادنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى قصيدنا وبلادنا يا واسع الكرم بالمصطفى بلغ قصيدنا وبلادنا يا واسع الكرم توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Mas Hasan mati ketengah Cek ratina Sekadua mati rakana Semoga abenya rizkina Mas Hasan tantong bungana Ane makan mola arena Wajib sekolah alhamdulillah Semoga sempurna يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil Mustafa بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Rumah tante senengna Are makan mula ngarena Wajib sekolah alhamdulillah Semoga sempurna Tuan rumah tante senengna Malam makan Mola karena Wajib sekolah alhamdulillah semoga sempurna Ya Rabbi bil Mustafa beliau qasidah keluarga besar ya wasi'al karam ya Rabbi bil Mustafa beliau qasidah Mobil anda ya wasi'al karam Wafir lana ma mada Ya wasi'an karami Oke, matur sekelangkong. Tidak panik tuan rumah bapak lanjut iki. Lanjut Pak Gon. Oke, lanjut. Masih bersama Maulana Arum Elzam. Tentunya semakin malam semakin panas ya. Juga semakin malam semakin cair nantinya.